Dobrodošli u novi video. Podržite kanal jednim lajkom i slobodno komentirajte teme iz ovog videa. MXI, tvoja ulaznica u svijet kriptovaluta. Registriraj se sada i automatski osvajaš 5 USDT trading bonusa bez ikakvog depozita. Jedna od najbrže rastućih mjenjačnica na svijetu, s niskim naknadama i ogromnim izborom tokena. Link se nalazi u opisu videa. Fed spušta kamate prije roka. JP Morgan tvrdi Fed bi mogao srezati kamate i prije idućeg sastanka. Market reagira nervozno. Trump vs. Kina, tarifni rat eskalira. Kina poručuje da će se boriti do kraja ako se uvede dodatnih 50% tarifa. Stiže globalna ekonomska oluja. Više od 50 zemalja traži dogovor s Trumpom. Trumpov tarifni tsunami tjera svijet da pregovara, svi zovu bijelu kuću. Krađa $510.000. Novi način pljačke u kriptu. Poisoning adres napadi ponovno u fokusu i oprez prilikom slanja kripta. SEC zove na kripto okrugli sto. Petak ključan. Coinbase, Uniswap i Cumberland na tapeti, sprema li se nova regulacija. Burze kolabiraju. 2,1 trilijuna obrisano u jednom danu. Najveći pad godine. Tržište panično bježi iz rizika zbog tarifa. Sizi iz Binance postaje savjetnik Pakistana. Kripto lider prelazi u stratešku ulogu i pomaže razvoju Web3 u Aziji. Bitcoin hashrate prešao 1 zetahash. Povijesni trenutak za BTC, sigurnost mreže na rekordnim razinama. Fear indeks na 23, Extreme Fear je stigao. Investitori paniče, savršen trenutak za akumulaciju ili još jedan pad. Kriptofondovi kupuju BTC. Grayscale, Fidelity i ARK pojačavaju svoje pozicije i institutional FOMO. Link za Telegram grupu Cryptodrome se nalazi u opisu videa. Trenutno je besplatan ulaz. Daljnje upute se nalaze u opisu kanala na Telegramu. Kriptodrome, mala ali i velika balkanska kripto zajednica. Hvala na gledanju videa, dajte jedan like na video, ostavite komentar i pretplatite se na kanal. Sve je besplatno. Vidimo se u sljedećem videu.